Sumi Herjong Litung Pakan Kini Mustialong Honorable CM Sir Katak si Radamai Pi Matang Te Ratpen si Jethan Jemun sa Radamai Pi Papadolong Litung Dak la Hongbrik Poling Sisana Tanga Du kedua orang ada di keduaan. Lapente Sam Tarung Poling Sisana angka harus kedua orang darat cuman Lapente Sokraghat Lebrak Poling Sisana angka harus kedua. Harung ada di keduaan. Berapa orang Saratum Honorable CM Sarapan lampi petlang di luar je. Jentaghat matang di samilang su ye ke samilang su pen di puge celeng aya Jentaghat Sokraghat Hongbiri telepon si celeng pan council tu pak bas ni piason de parji tu itu alam te paknang pen Honorable CM Sarake hai petuni masih Kado wiradang no masih lang lipulo je penna masih bahasa apa celeng ko lang ni itu bilang pengat no sila sorting di sini company bang lo lang ni pe dil tu honong bahasa ko li do sila so bas apa celeng dia panggil ni pe kan kupon sign ni pe kado be itu ni intensi so sign dan kupon Tumi bangso kamalong nitung rong asar tung pen ka do kabi tuning ridun pen tong sekot pen pini bangso abas nili tung hanang geti pen nili tung anso se rong asar la pen te phongbrik arat atu pen ansetani Karbiang Long Autonomous Council ate hai Dr. CM Sar Dr. Tulim rong hang aphan suri akadom kajir pen nitung ning insam no em korkan ci angkang IMEC saraju tusu Karbiang Long Thomas Council chairman alang li phan sitami choro parlo la pente an society itung dak phongberik Sokraghat arat do an sitami itung tangte kini dak itung phongberik angkang along Patuni interrogation program bangso aputhak tong sikot pen bangso amaya long itu phongbrik Sokraghat bangso kari aputhak itu kiceng pen ke prang pen ke itu bas nang pitong konsul pen kita laso angbong alom itu kimi perason situ aposi tumi bangso a program along nitung rong asar tung pen ka do kabi tuning ridun pen tong sekot pen pini bangso abas nili tung hanang geti pen nili tung ansu se rong asar la pen te phongbrik arat atu pen ansetami Karbiang Long Autonomous Council ate hai Dr. CM Sar Dr. Tuliram rong hang aphan nili tung phongbrik Sokraghat arat ansu se suri akadom kajir pen itu ning insam no la pen te itu dak em korkan ci angkang IMEC saraju tusu Karbiang Long Thomas Council chairman alang li phan sikami bangso nitung phan kitam kinang school college kitam kisung aputha nitung phan nang kirap i kajir bangso abas ngapi pot alang li phan ka suri akadom nitung rong sara ahin pen mate dak phongbrik Sokraghat ami arong mika doan sala doan ke kidin an cunuri pono nang di phanta curo parlo la pente an society itung dak phongbrik Sokraghat arat doan sitami itung tim Karbiang Long aphan an society itung ning pathe tunang po
lapian te kebang di arni sitabe tan sose jerap ceto pen itu kisung ke boy laso aputhakan jerap ceto tun pen itu bangso tim karbyang long han mingpat he pen tan sose kebang di arni ke jerap ceto tun pen tan sose si klemdam rapiat nongko lapian te tan sose si itu jerap ceto pen kebang di arni klem misen mi pen anak mahir juga hang PC itu sar dokter program yang hang hai program turu parlo Adam islah tumpang tumi ini tu konflik lana long dak or korban thi awar istipen cepat sini yang dek siam sar onerium program kewang pen ni tu mupan dak konflik lan pen has suprahat sambil langsung lagi arat kedang wak siksa school college ke siksa suni ridun pen tumi tong sepot pen alang lika matakang ni tum siam sapan curulo la pen de kansilo sapan curulo don la tu so sangho ni tum elected I em lo la si alang lipa curu pon lo la si kado pen rada kame klem non kedam pen kacek break pon ke non itu la bangso sarkar na curu nongko la si ni tum apan kamata la ke itu hong break line lapen sukra khan lang ton sike ekai da matha the kun i lapen matha pon wek nang ji labang su akan keklan ke mi asai ke non asorkar bang mesen usini tu rong sa roi ben itu ini je the dulu la silason taksi ke bang ada son si nang klem pinang ji balam si kacuni rat cuni ri pe kamatha pon the ke non asorkar bang matha pon la siam ba curuk pik lo ni tu hong break line pen ang to sukra khat lo ke pen na choro lo kasi nilam the lam si